Yes, nanone nongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi bacu mudukurikiye, ikaze amakuru agezweho hano akwibendera TV. Nizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Nta gutinda rero, nta no gutakaza umwanya, ni munyemerere ahubwo duhite twanzika twihuse n'aya makuru akwibendera TV. Mwese ako muherereye ni munyemerere twanzikire muri iyi nkuru igaruka ku barwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Muri Ituri abarwanyi b'umutwe wa M23 barashinja leta ya Kinshasa ubwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage mu bwoko bw'abasivile. Umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ukomeje kuzamba, aho umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 watangaje ko ubwicanyi bukorerwa abasivile mu ntara ya Ituri bukomeje gufata indi ntera kandi bugateza impungenge. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'abarwanyi b'umutwe wa M23 bagaragaje ko hari ibikorwa by'ubwicanyi bikomeje gukorerwa abaturage b'inzirakarengane, akabushinja izi ngabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro. Ibi byongeye kongera igitutu ku buyobozi bwa Kinshasa mu gihe umutekano w'abaturage ukomeje kuba muke cyane. Mu minsi ishize intambara ya Ituri yakomeje kugaragaramo ibitero by'urugomo, aho imitwe yitwaje intwaro ikomeje kwibasira abaturage mu bice bitandukanye. Haravugwa abantu benshi bishwe, amazu aratwikwa, abandi barahunga basiga ibyabo biturutse kuri iyi mirwano. Raporo zitandukanye zigaragaza ko abasivile aribo bakomeje kwibasirwa cyane n'iyi mirwano. Benshi baricwa, abandi bagahunga ingo zabo, mu gihe abagore n'abana bakorerwa ihohoterwa n'iyicarubozo rikomeye. Ibi birego bya Alliance Fleuve Congo M23 bije mu gihe umutekano ukomeje kuzamba muri Ituri, aho imitwe yitwaje intwaro ikomeje gukora ibitero bikomeye, igatwika imidugudu, ikica abaturage ndetse ikanashimuta bamwe muri aba baturage. Abasesenguzi mu bya politike mpuzamahanga baravuga ko ibi birego n'uru rujijo rw'amakuru rukomeje gutuma ikibazo kirushaho gukomera, kuko buri ruhande rushinja urundi kugira uruhare muri ibi bikorwa by'urugomo. Ku ruhande rw'abaturage ubuzima bukomeje kuba ingorabahizi, benshi bamaze guhunga bajyaho bakeka ko ashobora kubonera umutekano, ariko akenshi bagasanga nta mutekano uhari. Abana n'abagore nibo bakomeje kugirwaho ingaruka zikomeye n'iyi mirwano kurusha abandi, mu gihe amahanga asabwa kugira icyo akora byihuse. Haracyari kwibazwa niba ubwicanyi bukorerwa abasivile buzahagarara, ndetse niba hari icyizere cy'amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu abaturage bakomeje kubaho mu bwoba n'ihungabana, mu gihe intambara ikomeje gusenya ubuzima bw'aba baturage. Inshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano kwibendera TV, ni munyemerere nongere mbibutse ko turi mu makuru yibanda akanitsa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu bihugu by'ibiyaga bigari. Niba amaze kugera hano rero ndakwibutsa unkorere like, uraza kuba ugize neza no bikora. Ndagusaba kandi ngo unkorere subscribe, ubwo ndavuga kuri wowe mushya ugeze hano kwibendera TV ari ubwa mbere. Ababikoze mwese ndabashimiye. Leta y'u Rwanda yamaganye ibyatangajwe na Kinshasa ku bitero byibasira abanyamurenge. Mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu misozi miremire y'Umurenge mu gace ka Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo, leta y'u Rwanda yamaganye yivuye inyuma amakuru atangwa na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ayishinja ko umutwe wa M23 ari wo ugaba ibitero byibasira abanyamurenge, ivuga ko ari ukwihisha inyuma y'ukuri. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yatangaje ko ibyo bitero mu by'ukuri bikorwa n'ingabo za leta ya Congo FARDC ku bufatanye n'ingabo z'u Burundi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro izwi nka Wazalendo. Yavuze ko ibi bikorwa bigamije guhungabanya no kwibasira abaturage b'abanyamurenge batuye muri aka gace.
ibi yabigarutse asubiza amagambo ya Patrick Muyaya uvugira guverinoma ya Congo wari wagarutse cyangwa se wari wagaragaje ko ibitero biri kubera mu Minembwe bikorwa n'umutwe wa M23. u Rwanda ruvuga ko ayo makuru agamije kuyobya uburari no guhisha uruhare rw'ingabo za leta nabo abafatanya. Makuru yagarutse ku buryo bwo gukwirakwiza amakuru ayobya yise guhindura ukuri, aho abakekwaho ibyaha babishyira ku bandi kugira ngo bayobye ukuri no kwikuraho uburyozwa cyaha. Yagaragaje ko ubu buryo bukunze gukoreshwa mu gutegura no gushishikariza ibikorwa by'urugomo n'ibishobora kuganisha kuri jenoside. Aka gace ka Minembwe kamaze imyaka myinshi karangwa n'umutekano muke uterwa n'imitwe myinshi yitwaje intwaro ikorana na FARDC irimo FDLR, Mai Mai, Abawazalendo ndetse n'indi mitwe yishamikiyeho harimo n'imbonerakure zishyigikiwe n'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi ya CNDD-FDD. Abanyamurenge bamwe mu bagize ubwoko bw'abatutsi batuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakunze kwibasirwa n'iyi mitwe, ibintu byagiye bitera impungenge ku rwego mpuzamahanga. Mu bihe bitandukanye amakimbirane ashingiye ku moko, ubutaka n'ubutegetsi bw'akarere byagiye byongera ubukana bw'iyi mirwano. U Rwanda rwagiye rugaragaza kenshi ko umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 ukomeje kugira uruhare mu guhungabanya umutekano muri aka karere. Amakuru aturuka mu bice bitandukanye bya Minembwe aragaragaza ko ibice bituwe n'abanyamurenge bikomeje kugabwaho ibitero bikomeye bigakorwa n'ihuriro rigizwe na FARDC, ingabo z'u Burundi ndetse n'imitwe ya Wazalendo. Ibi bitero bivugwa ko byibasira cyane cyane abasivile bigatuma benshi bahunga bakava mu byabo. Nubwo hari ibiganiro by'amahoro byabereye Doha muri Qatar byari byitezweho gutanga icyizere cyo guhagarika imirwano, amakuru agaragaza ko amasezerano arimo ayo guhagarika imirwano no guhererekanya imfungwa atubahirijwe uko byari bikwiye. Raporo zitandukanye zerekana ko ingabo za FARDC zakomeje ibikorwa bya gisirikare ndetse n'ibikorwa byo kwibasira abaturage. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerere twerekeze aya makuru muri Lubumbashi. Ndakwibutsa ko hano ari ku Ibendera TV, nge nitwa Umukada. Niba wamaze kugera hano unyemerere unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano unkorere subscribe, nubikora uraza kuba ugize neza cyane. Twerekeje muri Lubumbashi, abapolisi bagera kuri 3 batawe muri yombi bazira ibyaha bikomeye. Mu mujyi wa Lubumbashi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu ntara ya Haut-Katanga, haravugwa ifatwa y'abapolisi 3 bashinjwa imyitwarire mibi yo gukandamiza abatwara ibinyabiziga no kubaka amafaranga y'umurengera mu muhanda. Aba bapolisi bo mu ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda batawe muri yombi nyuma yo gufatirwa mu bikorwa byo gusaba amafaranga abatwara imodoka mu buryo bunyuranije n'amategeko, ibyo abaturage bakunze kwita ruswa. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano aragaragaza ko aba bapolisi bakoraga ibi bikorwa byo guhagarika imodoka nta mpamvu zifatika, bagashyiraho igitutu abatwara ibinyabiziga kugira ngo batange aya mafaranga. Iki gikorwa cyafashwe nk'ikinyuranyo gikomeye kinyuranye n'inshingano za polisi, kuko aho kurinda no korohereza urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, bamwe mu bapolisi bahitamo gukoresha nabi ububasha bakawe bakajandika rero muri bikorwa bijyanye no kwaka ruswa. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere mbabwire ko dukomeje n'aya makuru yo ku Ibendera TV. Muri aya masaha twahinduye ingingo, turimo gukubita tubangura. Hanyuma rero mikrofone ya Ibendera TV nyemerera mbere yo kuyerekeza Butembo, nongere mwibutse ko hano turi ku Ibendera TV. Ndacyakwibutsa niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, nyemerera unkorere like,
like. Niba ari nabwo usanzwe hano ku Ibendera TV, ndabwo nyemerera unkorere like. Kuri wewe mushyashya ndagusaba no kunkorera subscribe, shimira cyane namwe mwabikoze. Muri Butembo rero reka nkubwire yuko imfungwa imwe yishwe, abagera kuri 4 baratoroka gereza ya Kakwangura, yongeye kubamo umutekano muke. Mu mujyi wa Butembo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hongeye kuvugwa ikibazo gikomeye cy'umutekano muke nyuma yaho umufungwa umwe yiciwe muri gereza ya Kakwangura, abandi 4 bakabasha gutoroka. Ibi byabaye mu gihe bivugwa ko habayeho kugerageza gutoroka kw'abafungwa benshi, ibintu byahise bituma abashinzwe umutekano bitabaza imbunda kugira ngo abikumire. Muri ko guhangana, umwe mu bafungwa yahasize ubuzima mu gihe abandi 4 babashije gutoroka. Amakuru aturuka hafi y'iyo gereza aragaragaza ko abatorotse bahise batangira gushakishwa n'inzego z'umutekano mu gihe hafashwe ingamba zo gukaza umutekano kugira ngo hatagira abandi abasha gutoroka. Ibi bibaye mu gihe gereza ya Kakwangura isanzwe ivugwamo ibibazo bikomeye birimo ubucucike bukabije. Iyi gereza yubakiwe kwakira abantu bake cyane, ariko kuri ubu ngo yakira umubare munini w'abafungwa urenze kure cyane ubushobozi bwayo. Ubucucike bukabije bukomeje gutuma ibibazo bivuka, hakaba kandi n'ikibazo cyo kubura ibiribwa bihagije n'ubuvuzi ndetse n'imicungire mibi y'amadosiye y'abafungwa. Ni bimwe rero mu bituma igereza ikomeza kugaragaramo ibibazo by'umutekano, harimo n'ikorwa y'amagerageza yo gutoroka menshi. Si ubwa mbere ibi bibaye muri gereza kuko no mu bihe byashize iyi gereza yagiye ivugwamo amagerageza yo gutoroka ndetse ibitero byatumye bamwe mu bafungwa abasha gutoroka. Abasesenguzi mu bya politike mpuzamahanga n'umutekano baravuga ko niba ibibazo by'igereza bidakemuwe bishobora gukomeza guteza umutekano muke mu mujyi wa Butembo no mu bice bihana imbibi n'uyu mujyi. Ku ruhande rw'abaturage hari impungenge zikomeye z'uko abatorotse bashobora kongera guteza umutekano muke, cyane cyane mu gihe bamwe mu bafungwa bashinjwa ibyaha bikomeye. Kugeza ubu inzego z'umutekano zikomeje gushakisha aba batorotse bagera kuri 4. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere mbabwire ko turacyari mu makuru hano ku Ibendera TV. Nge nitwa Umukada. Ni bamaze kugera hano ndacyagusaba ngo unkorere like, uraza kuba ugize neza ibintu bikora. Indege y'intambara ya Amerika yahanuriwe muri Irani, ni indege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ikomeye cyane. Amakuru y'ihanurwa ry'iyi ndege yatangajwe na Reuters ni kuri wa gatanu tariki 3 Mata muri uyu mwaka. Ihanurwa ry'iyi ndege ryigambwe n'umutwe w'igisirikare cya Irani uzwi nka IRGC, wavuze ko wahanuye iyi ndege hakoreshejwe ubwirinzi bw'ikirere bw'iki gihugu. Iki gisirikare cyavuze ko iyi ndege yangiritse ku buryo idashobora kongera gukoreshwa. Iyi niyo ndege ya mbere ya Amerika bitangajwe ku mugaragaro ko yahanuwe na Irani kuva intambara ihanganishije ibi bihugu byombi yatangira. Kugeza ubu rero hakomeje ibikorwa byo gushakaho abapilote b'iyi ndege bari guverineri w'intara ya Kohigwire cyangwa se Kogireye na Aboy Ahmed muri Irani yavuze ko umuntu ufata aba bapilote cyangwa akabica ashimirwa bikomeye cyane. Iyi ndege ihanuwe mu gihe Amerika na Israeli bikomeje kugaba ibitero byo mu kirere kuri Irani. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Donald Trump yavuze ko mu gihe cy'ibyumweru bike iyi ntambara igiye kurushaho gukaza umurego, hibandwa ku bikorwa remezo
bya Irani. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye hano ku Ibendera TV, munyemerere rero twerekeze ku musozo w'aya makuru. Na makuru twagarukaga kuri izi saha, nyuma mbashimire mwese, Imana ikomeze kubarinda kandi mwese mukomeze kurindwa no kubana n'Imana.